Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje Plural podcasta. U ovom izdanju govorimo sa društvenim aktivistima iz Brčkog, Božidarom Jovićem, predsjednikom udruženja Demos i Bojanom Boškovićem, također društvenim aktivistom i članom udruženja Demos. Dobrodošli u podcast. Dobro večer. Bolje našli i hvala na pozivu. I evo da krenemo od vas, Božidare. Što se tiče generalno trenutnih aktivnosti udruženja Demos, radite u saradnji sa nekoliko nevladinih organizacija iz Brčkoga i šire projekat, odnosno zalaganje, zagovaranje donošenja zakona o građanskim inicijativama koji kao takav jedini u Brčkom distriktu ne postoji u odnosu na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Postoji u Federaciji i Republici Srpskoj na određene načine. Da. Šta konkretno se dobija tim zakonom i šta će on značiti za aktiviste u ovom gradu? Nažalost, Brčko distrikt jedini nije prepoznao značaj zakona o građanskim inicijativama i mi ga nažalost nemamo. Tako da je poprilično sužena mogućnost da civilno društvo djeluje. Kako kažem civilno društvo, tu mislim i na udruženja građana, ali mislim i neformalne grupe i građane same po sebi. Prosto zakon o građanskim inicijativama je okvir. Zakonski okvir koji će obavezati institucije da postupe po inicijativi. Mi trenutno imamo parcijalne mogućnosti učešća, ali bez obaveze donosioca odluka da uopšte i raspravljaju o inicijativama. Mi smo već imali nekoliko inicijativa koje su bile glatko odbijene. Nije se uopšte raspravljalo o njima, niti smo dobili obrazloženje zašto su odbijene. Sad, kada bude donesen zakon, ja se iskreno nadam da hoće, jer imamo i obećanje od strane donosioca odluka kroz niz sastanaka koje smo imali od gradonačelnika, predsjednika Skupštine pa do poslaničkih klubova, da ćemo i mi u Brčkom distriktu zaista dobiti taj zakon i da ćemo imati vertikalnu prohodnost prema institucijama da ono što mi iniciramo kao rješenje, a pri tome to rješenje ili inicijativu potpiše broj građana koji bude definisan zakonom, da će ta inicijativa zaista biti na dnevnom redu kako vlade, tako i skupštine, da će se raspravljati i da će u konačnici uz javni pritisak zaista biti usvojena. Možemo na ti razgovarati, pošto smo saradnici, možda će biti lakše. Bojane, ti pišeš kao kolumnista za portal plural.ba i pisao si već da ti si u suštini prvi javno i progovorio o toj temi da Brčko distrikt nema zakonodavni okvir kada je riječ o građanskim inicijativama. Nekad početkom ove godine imali smo nekoliko inicijativa od određenih neformalnih grupa građana, ali vi ste spoznali u tom trenutku da ti inicijative u suštini ne zanimaju naše vlasti, prije svega jer nemamo zakona. Sve si dobro rekao. Pa eto, ja se u civilnom sektoru sam već 3-4 godine možda i učestvovao sam u nekoliko različitih projekata. I u svakom od tih projekata postoji kao jedna od aktivnosti potpisivanje peticije. I isprovodili smo to i građani su se odazivali jer su to bile inicijative koje doprinose dobrobiti svih građana u Brčkom i rješavanju određenih problema. Međutim, vidio sam da od tih peticija nema ništa. Mislim, mi možemo reći nekom donosiocu odluke da smo mi isproveli inicijativu, da je toliko i toliko ljudi potpisalo, ali njih ništa ne obavezuje da oni reaguju na te naše peticije. I onda sam napisao sam tekst kao što si rekao i našli smo određenog donatora koji je podržao tu ideju, shvatio da to doprinosi razvoju demokratije u Brčkom. Ja se nadam da će taj zakon biti usvojen. Pretpostavljam da su mnogi građani skeptični i da razmišljaju šta će nama taj zakon, kao da li građani uopšte mogu išta da promijene, ali eto, dešavalo se određene stvari u gradu koji su izazivali veliku reakciju javnosti. Problem je što kod nas građani ne vjeruju ni u izbore. Misle da njihov glas na izborima ništa i ne znači, tako da su pojedinci spremni i da prodaju glas, što je meni katastrofalno. Pogotovo zato što prodaju za malu cijenu. Znači, prodaš glas za 50-100 maraka i... Ja sam čuo da je to već sad 250-300. Pa dobro, to je dobra tendencija. Međutim, i to je malo.
I to je malo s obzirom da ti daješ tim ljudima na upravljanje 400 miliona maraka. Nešto sam računao, ako u Brčkom izađe 20.000 ljudi na izbore, a ne izađe toliko, znači morate tražiti 20.000 maraka za svoj glas. Toliko košta vaš glas. Ali dobro, možda ćete nekom dati popust, pa 10.000, znači nemojte ispod te cijene ići. A s obzirom da imamo rast cijena konstantan, vjerovatno će rast i cijene. A ja se nadam da će to uskladiti. Još jedna stvar htio bih da kažem što se tiče te kupovine glasova. Evo, svjedoci smo da se i u Brčkom kažnjavaju politički lideri, nazovimo i tako, za kupovinu glasova. Međutim, ja ne smatram da je to toliki problem ako političar iz svog džepa kupi glas. Problem je onaj koji obeća nekom građaninu da će ga zaposliti ili ga zaposli već ranije i onda traži od njega. Znači, on daje javne resurse, znači sredstva koja pripadaju svima nama da bi dobio glas. Dok ovaj neki drugi daje iz svog džepa. Baš bolje da znam što ljudi misle, šta je gore, uzimati tuđe pare i kupovati izbore ili davati svoje pare i kupovati izbore. Pa moralnije zvuči kada iz svog džepa. Pa da, mislim, nemam ja ništa protiv tih ljudi koji su spremni da prodaju glas. Po meni, ja ne bih to toliko žestoko kažnjavao, ne bih nikako. Ok, treba obrazovati naroda. Znači, nemojte prodavati, ako već prodajete, nemojte prodavati za 100-200 maraka, tražite 10.000. Pa dobro, ali zar ti to ne liči na prostituisanje? Pa dobro, Bože moj, šta neki su spremni da se prostituišu? Realno gledano, dati svoj glas i odreći se prava da ti upravljaš budžetom od 450 miliona maraka za korist nekoga, jer ti glasajući za jednog pojedinca, ti njemu daješ faktički, daješ mu pravo, daješ mu mogućnost da upravlja budžetom od 450 i svim procesima društvenim. Po meni je to bespredmetno. Prosto je nevjerovatno da ćeš ti za bilo kakav novac dati nekom polupismenom, bahatom i nemoralnom čovjeku na upravljanje resurse. Meni to ne ide. Dobro, Bojan, ja se malo tu branimo satirom, volimo pisati satirične članke, pa na neki način komentarisati dešavanja na satiričan način, ali evo malo ozbiljnije kada govorimo, kada je riječ konkretno o inicijativama. One dolaze i od političara. I na izborima tokom kampanja građani bi trebali da glasaju za tako po demokratiji, za prijedloge inicijative dobre koje dolaze od političara. A vidimo da postoji visok stepen korupcije na izborima kupovine glasova. Znači, građane ne zanimaju te inicijative ili političari, možda je i to problem, nemaju dovoljno dobre inicijative i prijedloge. Sad, kako zainteresovati građane kada je riječ o građanskim inicijativama koje dolaze iz nevladinog sektora, ako već nisu zainteresovani za političke inicijative? Pa pazi, tu je prvenstveno važno opipati puls i vidjeti šta je to aktuelno, a što svim građanima u suštini smeta. Evo u konkretnom slučaju, ti dobro znaš jer na kraju krajeva vi ste nas i najviše pratili kroz projekte vezano za korupciju u procesu zapošljavanja, gdje ptice na granama znaju da je 99,9% zaposlenih u javnom sektoru. Što je rekao i glavni tužilac. Što je rekao i glavni tužilac, jer uvijek svaki put kad to kažem, ja kažem da je to rekao i glavni tužilac Brčkog distrikta, pokojni gospodin Mujkanović. A kad znamo da je to problem društva i kad znamo da postoje i određena rješenja koja bi mogla da budu zaista implementirana, da se to spriječi, zašto to ne bi bila građanska inicijativa koju bi onda svi i podržali? U konkretnom slučaju, ako se zakon, a ja se nadam da hoće, usvoji, mi ćemo zaista imati širok dijapazon djelovanja, gdje ćemo zaista moći određena rješenja koja će biti u korist čitave zajednice. Kad kažem čitave zajednice, tu mislim i na Srbe, i na Bošnjake, i na Hrvate, i na ostale. Znači, cjelokupan društveni konsenzus oko jedne ideje koja želi da zaštiti društveni poredak, pravdu i pravo. A vi trenutno imate slučaj gdje evo ja ću uzeti primjer posla koji ja radim u obrazovanju. Trenutno u Brčkom distriktu imate ljude koji radi, zamislite, u obrazovanju po ugovoru van radnog odnosa. Ti ljudi ne rade, oni nisu zaposleni u školi. Oni obavljaju neki posao po ugovoru van radnog odnosa. Što je diskriminacija.
Dobro, to ćemo malo posle, samo da... Ali šta je bitno? Bitno je da tim ljudima sad, koji znaju da je to problem, damo mogućnost kroz građansku inicijativu da iniciraju određena rješenja i da se izvuku iz tog položaja u kojim ih je, nažalost, zakonodavna izvršna vlast stavila. A u kontekstu ove priče, samo sam htio se nadovezati, pa ćemo posle posebno pričati o tom dijelu. Da, ali hoću ti kažem da je kroz građansku inicijativu moguće inicirati i tu vrstu izmjene zakona ili podzakonskog akta koji će te ljude staviti u ravnopravan položaj sa kolegama koji rade isti posao, ali imaju sva prava iz radnog odnosa. Ovo pitanje za Bojana. Da li možda, kada već pričamo o tome da građani nisu toliko zainteresovani za političke inicijative, odnosno političke programe tokom izborne kampanje, da li će ovaj neki mehanizam građanskih inicijativa možda više privući građane da se zainteresuju za neke političke teme koji se njih direktno tiču, pa možda počnemo uspostavljati kroz godine taj neki normalan tip demokratije da se ne glasa za pare nego za ideje. Pa to je jedan od ciljeva ovog zakona, da se građani više uključe u odlučivanje. I građani jesu pokretali s određene inicijative za izgradnju javnog groblja, za izgradnju dnevnog centra. Zašto ne i za neke druge stvari? Evo, svjedoci smo koliko se novca ulaže u gradski stadion. Da li je iko pitao građane da li žele da se toliko novca ulaže u taj stadion, da se pravi? Nije niko. Ali, kažem, ima tih inicijativa, ima neki koji su štetne. Recimo, na primjer, sa kojima se ja lično ne slažem jer je to davno već riješeno, za izmještanje centra za upravljanje otpadom. Ali i ti ljudi imaju pravo da skupljaju potpise i da se sutra raspravlja o toj inicijativi u Skupštini. Ili da postoji neki mehanizam koji bi na neki način da dođe to na javnu raspravu. I vjerujem da će biti još više tih inicijativa kako ljudi budu uočavali određene probleme u gradu ili uviđali neka rješenja u drugim lokalnim zajednicama koja su se pokazala dobro i zašto njih ne uvesti i u našem gradu. Božidare, vi ste gledali zakonska rješenja u Federaciji i Republici Srpskoj kada je riječ o zakonu o građanskim inicijativama. Šta konkretno se može izdvojiti kao bitno iz tih zakonskih rješenja što bi se uvelo ovdje u Brčko distrikt? I evo, kada pričamo već o inicijativama, da li možemo očekivati za nekoliko godina možda neki referendum u Brčko distriktu, jer su građani recimo u Švicarskoj angažovani kroz referendume da odlučuju o nekim stvarima u društvu. Da, kao nastavnik demokratije i ljudskih prava mogu da kažem da je referendum direktna demokratija. Vi postavite pitanje, pitate ljude da li misle da treba da se određeno rješenje integriše, da li u zakonodavni okvir ili pak bilo šta drugo. Ljudi izlaze na referendum i biraju da li su za ili su protiv. Prosto jednostavno. Zakon koji ćemo mi zagovarati, jer se iskreno nadam da će neko od nas biti član radne grupe prilikom izrade zakona, će da bude jedna mješavina zakona koji je trenutno važeći u Republici Srpskoj, to je zakon o građanskim inicijativama i referendumu Republike Srpske i nacrta zakona, pošto u Federaciji Bosne i Hercegovine još nije usvojen, ali je u skupštinskoj proceduri. Biće mješavina koja će uzeti najbolje iz jednog i drugog i mi želimo da u Brčko distriktu, građani Brčko distrikta dobiju najbolji zakon na osnovu kojeg će djelovati, inicirati određena rješenja, ali opet u konačnici odluka će biti na poslanicima, ako je u pitanju izmjene dopuna zakona ili donošenje nekog zakona, ili pak izvršnoj vlasti, vladi, ukoliko je u pitanju izmjena nekog pravilnika. Referendum kao krajnje rješenje je po meni uvijek dobro došao, ali tu moramo da vodimo računa u politički osjetljivim pitanjima, jer mi, nažalost, još uvijek živimo u poprilično radikalizovanoj sredini. Složit ćemo se da... Referendum je teška riječ kod nas. Možda. Znaš, da, referendum u zavisnosti na koju temu. Sad bojim se... Vezuju ga za nezavisnost, za odcepljenje većinom, a mada nije nema to striktno veze, vezan s tim. Da. Čisto kao asocijacija. Da.
ali u krajnjem slučaju, na kraju i kada se bilo koja inicijativa sprovodi, pa čak možda i referendum, on mora dobiti zeleno svjetlo od Skupštine Brčkog distrikta, to jest od neke komisije koja će u skladu sa zakonom definisati da li je inicijativa u skladu sa zakonom ili nije. Tako da prosto postojaće filtar. Nećete vi moći inicirati nešto što je protiv Ustava. Evo, primjera radi, želi neko da inicira da Brčko distrikt se pripoji Federaciji BiH ili Republici Srpskoj. Ne može, zato što nije u skladu sa statutom i sa Ustavom. Prosto takva inicijativa neće dobiti zeleno svjetlo od strane komisije. A da li će dobiti zeleno svjetlo, recimo, određena inicijativa koja će spriječiti korupciju u zapošljavanju? Pa da, zato što je u skladu sa zakonom i sa osnovnim principima koji izviru kako iz Ustava Bosne i Hercegovine, tako i iz statuta Brčkog distrikta. Trebala napraviti distinkcija jasna. Moje pitanje jest bilo u smjeru građanskih inicijativa kad je riječ o referendumu. Apsolutno. Ali evo, vi kažete da ste razgovarali sa predstavnicima vlasti o ovom zakonu. Da li ima nekih protivljenja, pošto imamo recimo u Skupštini poslanike kojima se građani također obraćaju, da li će oni onda imati manje posla time ako zaživi ovaj zakon o građanskim inicijativama? Imali smo određene upite i sumnje od strane pojedinih poslanika kakav će njihov status biti. Jer njihov je stav da su građani birali njih da oni odlučuju u ime građana. S čim se ja slažem, jer naša demokratija je po svojoj prirodi predstavnička demokratija. Ja glasam za njih da oni predstavljaju nas. To je prosto predstavnička demokratija. Međutim, vrlo često predstavnička demokratija zanemaruje interese onih koji su glasali za nekoga. Onog trenutka kada vi izađete na izbore i zaokružite nekoga, da li posle toga taj neko vas pita šta mislite, na koji način mislite i da li će taj neko za koga ste glasali zauzeti stav u interesu kakav imate vi, a samim tim kakav ima i zajednica. Jer glasati je izuzetno osjetljivo. Kad vi kažete trebam glasati za nekoga, počev od predsjednika mjesne zajednice, pa čak i kućnog savjeta, ko će vam upravljati zgradom, je vrlo važno. Međutim, kod nas, nažalost, nema dovoljno građanskog obrazovanja i nema dovoljno kritičkog mišljenja prilikom izlaska na izbore. Tako da vrlo često glasamo po inerciji, ne gledamo kvalitet, kako kognitivni, tako etički, to je moralni, i glasamo ponekad za ljude koji nisu dorasli pozivu poslanika i ulozi poslanika koji treba da gradi i razvija zajednicu u kojoj živimo. Upravo građanske inicijative imaju taj drugi kolosijek, vertikalni kolosijek prema donošenju odluka ukoliko ja recimo glasam za neku političku opciju, a izlazim redovno na izbore i glasam i vidim da ta politička opcija ne prepoznaje moju ideju i viziju razvoja društva koja je humana u svojoj suštini i u svom načelu, onda ću ja da okupim ljude koji razmišljaju kao i ja, a takvih je veliki broj u Brčkom distriktu, i pokrenut ću jednu veliku kampanju da prikupim potpise i da kroz javni pritisak i inicijativu uputim na usvajanje onim ljudima za koje smo mi glasali. I ako za moju inicijativu, u konkretnom slučaju kad je u pitanju, evo, rekao sam i ponavljam još jednom, projekat koji bi zagovarao sa idejnim rješenjima kraj korupcije u zapošljavanju ili potpunu objektivizaciju procesa zapošljavanja u čitavom javnom sektoru i za tu inicijativu prikupim 20.000 glasova. Hajde da vidim da li imaju snage poslanici, njih 31. Da li, nebitno kojoj grupi pripadaju, da li su u poziciji, da odbiju tu inicijativu koju je potpisalo 20.000 ljudi. A opet sa druge strane da vidim od ovih ljudi koji nas sad trenutno gledaju, ko od njih ne bi potpisao takvu inicijativu? Pošto smo mi zemlja koja se nalazi u demokratskoj tranziciji, svakako nismo došli do nekog stepena demokratije. Pitanje da li možemo govoriti uopšte o demokratiji ovdje, riječ o sistemu u kojem stranke vladaju u suštini. Partokratija. Partokratiji. I evo, Bojane, tebi da postavim pitanje. Kada je riječ generalno o jedinstvu građana, o jedinstvu nevladinog sektora, čini mi se da upravo što se pojavilo u posljednje vrijeme veliki broj inicijativa neformalnih grupa građana i peticija, sve su to nekako manje grupe građana. Rijetko gdje se pojavi neka veća grupa građana, recimo od njih nekoliko stotina barem, koja će izaći i zalagati se za neku inicijativu. Da li je potrebno u Brčkom distriktu raditi na tome da se ujedinjuje nevladin sektor? Ja to odavno govorim.
ako pokrenemo neku inicijativu, peticiju i dođemo pred gradonačelnika i nasprot njega sjedi samo jedna osoba sa jednim papirom i jednim potpisom, on će to odbiti. Jer zna da niko ne stoji iza tih ljudi. Međutim, u zadnje vrijeme, moram da te ispravim, imali smo nekoliko inicijativa koje smo podnosili gdje je više udruženja potpisivalo, čak i 20 udruženja. I to nije mali broj. I konkretno je to bilo inicijativa za usvajanje zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, u stvari amandmane. I tu smo imali 18 udruženja koji su potpisali te amandmane i čuo sam da su političari koji su odlučivali da će ti amandmani biti usvojeni i bio je jedan amandman usvojen, da su oni pravdali, kažu, ja ne mogu da odbijem, mi ne možemo ovo da odbijemo zato što je to 18 udruženja potpisalo. I to je neki moj poziv. Isto slučaj i sa zakonom o građanskim inicijativama. I mi smo potpisali tako je. Znači, nekoliko udruženja. Ne samo udruženja i neformalne grupe, pa ako su usvoji ovaj zakon, znači i građani, to će biti jedna masa ljudi koja će da stoji iza određene stvari, za određene inicijative. I već sad se pokazalo da je donosiocima odluka problem da odbiju određena rješenja koja predlaže mnogo ljudi. Znači, ako jedan čovjek, 2 čovjeka, 10 ljudi nešto predlaže, šta me briga? Ali ako stoji 1000 ljudi za te stvari, onda 2 puta će razmisliti da li to da odbije. Jer svi ti ljudi su njihovi potencijalni glasači, a niko ne želi da izgubi glasača. I tako jer postoji sve skuplji i skuplji. Isto tako imamo, po meni, problem generalno u tom sektoru aktivizma, što većina nevladnih organizacija bazira se isključivo na svoje projekte za koja dobiju sredstva od donatora. Malo imamo aktivista koji se zalažu za generalno javni interes, neke stvari koje će poboljšati stanje u društvu, a da to nije dio projekta. Jeste, to je... Kako nekako angažovati ljude, sve do nekog interesa u suštini, da li je financijski ili interes unutar nekog zakona, kako, na koji način angažovati ljude da izađu zbog društva, zbog javnog interesa, da podrže neku inicijativu. Pa nije to problem, mislim, treba ljudima objasniti kako postoji neko pacijentsko udruženje, zašto će se oni interesovati za neke druge stvari. Mada kao građani bi trebalo, ali treba im lijepo objasniti, ovo će na neki način i vama pomoći. A ako ne, zašto ne interes? Vi pomažete nama, sutra ćemo mi na neki način, vi pomažete nama, mi ćemo sutra na neki način pomoći vama. Ne mora to biti ta vrsta podrške. Pa da, znači potrebno je umrežavati jer svima će biti bolje ako je taj veća grupa ljudi gura neku stvar. I pitanje još jedno da se nadovežem, imamo problem, ti si Božidare spomenuo korupciju u zapošljavanju i te kriterijume i ugovor o djelu kao problem i Bojane, ti si poznata je to već pravosnažna presuda u kojem si kao prva osoba koja je radila nekoliko godina pod ugovorom o djelu bez osnovnih radničkih prava dobila presudu na sudu. Međutim, tvoj primjer i dalje ne slijedi veliki broj osoba koji i dalje zaposlen unutar javnog sektora, pogotovo u obrazovanju na osnovu ugovora o djelu. Zašto se ljudi, evo i pored jednog primjera pozitivnog u sudskoj praksi ne odlučuju za tužbe? Pa ne mogu ja reći da je u potpunosti pozitivan primjer bio. Ja sam dobio razliku plata unazad 3 godine i dobio sam doprinose. Međutim, nisu me vratili na posao. Taj predmet je sad na Ustavnom sudu i čekam to rješenje. Možda kad se to riješi, da će onda porasti broj ovih tužbi. Za sad ljudi tuže samo za taj staž, odnosno za doprinos. I oni koji su već zaposleni na neodređeno. Dok ovi ugovorci, ne znam, donekle ih razumijem, plaće se, ostaće bez posla, možda bi to trebalo da vide u svojim strankama, da li će stvarno ih otpustiti ako budu tuženi. Ne vidim razlog zašto ako ti ljudi... Mislim, možda ako neko bude odgovarao za sad, niko nije odgovarao za zapošljavanje
ugovoraca, odnosno za kršenje zakona. Znači, ti ugovori, da, postoje u zakonu, međutim, krše se. Krše se, zloupotrebljavaju. Oni se zloupotrebljavaju i niko za to nije odgovarao. Ja se nadam da će neko nekada odgovarati. Eto, možda bi Božidar mogao nešto da kaže o tome. Mislite li da je to, evo, da li ste vi imali neki strah kada ste podnosili tu tužbu? Pa kako da li je to iracionalni strah koji imaju ti ljudi koji su zaposleni na taj način? Pa ne, mislim, meni su odmah prvi dan kad su saznali za tužbu, došli su u kancelariju i rekli mi tebi više nećemo produžiti ugovor. Dobit ćeš otkaz. Bože moj, ali ja nisam više mogao da trpim, mislim, 8 godina radim. Neko će reći zašto si toliko, pa eto, zato, Bože moj, da pokrene na neki način, to, ja se nadam da će ljudi shvatiti da nema budućnosti u tome. Šta će za nekih 20-30 godina kad ti ljudi napune 65 godina, a nemaju dana radnog staža? Od čega će živjeti? Ili će možda tad donijeti neki lex specialis i kao, ajde daj njima neku minimalnu penziju? Ne znam. Mi smo na našem ranijem projektu gdje smo sarađivali kada je riječ o korupciji, ne korupciji u zapošljavanju, imali jednu aktivnost potpisivanje dokumenta časti. Sjećate se toga? Tako je. Kojeg su potpisali, čini mi se, skoro svi poslanici u Skupštini. Svi. Da, i na taj način su oni prihvatili vašu inicijativu da se uvedu objektivni kriterijumi prilikom zapošljavanja. Međutim, evo koliko je već prošlo od tada, ništa se još nije promijenilo. Da, preko 2 godine. Pa nije se promijenilo ništa. Iskreno, ja sam bio skeptičan generalno kada je u pitanju dobra volja od strane donosioca odluka kada je u pitanju taj projekat. Čast izuzecima, ali prosto proces zapošljavanja je alat za dobijanje izbora. I sad vi ukoliko imate alat koji je razrađen do krajnosti, mislim, ja sam skoro bio svjedok prije nekoliko mjeseci jagme kada su se zapošljavali portiri, stražni. Za čistačice, recimo, koji je najniži platni razred. Zamisli Adise kada je pozicija čistačice i portira, znači hijerarhijski, najniže moguće plaće. I to je čak predmet žestokih diskusija među predsjednicima skupštinske većine. Da. Sad dolazimo do tog ogromnog ili velikog pitanja zašto je to tako. Pa evo, odgovor je jednostavan. Alat za dobijanje izbora. Imaju sigurne glasove. Kako ili na koji način riješiti taj problem? Mi imamo rješenje, nudili smo ga, a rješenje je jednostavno. Meritokratija, potpuna objektivizacija procesa zapošljavanja. Ja ću vam samo navesti primjer iz prakse, iz Republike Srpske, gdje ja radim. Ja radim u osnovnoj školi Obudovac. Bio sam prošle godine i član komisije za zapošljavanje radnika. Pravilnik je jednostavan. Pravilnik definiše sljedeće objektivne kriterijume. Vrijeme provedeno za zavodu za zapošljavanje, radni staž, prosjek ocjena na fakultetu, pismeni i usmeni dio. S tim što će naša osnovna škola Obudovac, kroz plan integriteta na kojem ja radim, uskoro objaviti pitanja javno i za pismeni i za usmeni dio. Tako da vi kada izađete na konkurs u osnovnoj školi Obudovac, imat ćete sva pitanja iz tog broja pitanja koji će biti objavljen, dio pitanja će biti na pismenom, dio će biti na usmenom, vi to naučite, vaš prosjek ocjena sa fakulteta, radni staž i vrijeme provedeno za zapošljavanje će biti evaluirano. I na osnovu bodovanja vi ćete dobiti posao. Nema šanse da neko može uticati da se rang lista mijenja na način kako nekom odgovara. Prosto, onaj koji juče završio fakultet ili prije mjesec, 2, 3, ne može nikako biti u povlaštenom položaju, niti u istom položaju, kao neko ko 10 godina čeka na zavodu za zapošljavanje i nema nijedan radni staž, ili pak Božidar koji ima 20 godina radnog staža. To je rješenje. Da li će to rješenje biti integrisano? Imamo taj dokument časti gdje su poslanici se pismeno obavezali. To je dokument časti. To je moralni dokument. Da li će on to da uradi ili neće? I to najviše zavisi od novog zakona o državnim službenicima u organima javne uprave, gdje bi trebao da bude definisan objektivni pristup, to jest objektivni kriterijum prilikom zapošljavanja. Kada bude na dnevnom redu taj zakon na javnim raspravama, mi ćemo biti, naravno, imamo moralnu obavezu da budemo
i da ponudimo ta rješenja i da pokažemo taj dokument časti na svakoj televiziji, da ako treba platimo billboard gdje će biti okačeni njihovi potpisi i kad budu glasali za taj zakon, da vidim da li će glasati za ono što su i sami potpisali ili će reći, ispade, ne važi, puj pik. Mislim, iskreno se nadam, da bi mi zaista mogli biti prva lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini koja se može i treba riješiti tog alata. A alat za dobijanje izbora ne treba da bude proces zapošljavanja, nego politika, gradnja infrastrukture, bolje zdravstvo, bolje obrazovanje. Jer kad vi uzmete alat iz ruku političara, onda se on mora početi baviti politikom, a ne kupovinom. Međutim, u Brčkom distriktu očito da postoji najveći možda problem sa stranačkim zapošljavanjem, odnosno na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Ne vjerujem da je baš u većim gradovima, pogotovo toliki stepen korupcije u zapošljavanju, jer tamo imamo razvijeniji privatni sektor. A veliki problem kada je riječ o zapošljavanju, konkretno u obrazovanju, ovo recimo što su u Brčkom škole samo na papiru javne ustanove. Međutim, one nemaju svoju autonomiju, nemaju svoje budžete, javne nabavke i sve zapošljavanje i sve procese koje moraju da izvršavaju ide preko Odjeljenja za obrazovanje. Ko koči te procese? Zašto je to i dalje tako u Brčkom distriktu? Pa, riba smrdi od glave. Znači, faktički, dok god je sistem obrazovanja centralizovan na način na koji jeste u Brčkom distriktu, mi ne možemo očekivati da će školske godine počinjati sa dovoljnim brojem nastavnika, da će u konkretnom slučaju se problemi koje škole svakodnevno imaju rješavati promptno. Sve se mora faktički raditi kroz jedan složen birokratski proces i ja ne razumijem stvarno zašto ili otkud potreba za toliko moći u jednom čovjeku ili jednom odjeljenju. Ljudi, dajte mogućnost školama da upravljaju svojim procesima. Škola mora biti javna ustanova da bi proces bio kvalitetan. I to je interes učenika, to je interes roditelja, to je interes svih nastavnika. A kroz izmjene i dopune pravilnika o zapošljavanju, koji bi trebao da bude usklađen sa onim što sam vam malo prije govorio Republike Srpske, onda možemo očekivati i da će sam proces zapošljavanja u tim istim školama biti transparentan. Dakle, treba nam autonomija u obrazovanju, a veliki problem u Brčkom distriktu, to bih, Bojane, tebe pitao jer si pisao i govorio o toj temi, visoko obrazovanje. Imamo veliki broj zaposlenih u javnom sektoru sa privatnih visokoškolskih ustanova koji nisu u to vrijeme kada su zaposleni bili akreditovani. To je svakako problem. Mislim, prvo bih htio da kažem, ja apsolutno nisam protiv privatnih fakulteta i među državnim fakultetima ima oni koji su dobri i oni koji su loši. Potrebno je samo uspostaviti stroge kriterijume za osnivanje i za rad određenih fakulteta i univerziteta koji bi se primjenjivalo za sve podjednako, i za privatne i za državne. Ako ne ispunjavaš kriterijume, normalno ne možeš biti akreditovan, a kamoli da neko bude zaposlen sa diplomom sa neakreditovanog fakulteta. Eto, ja što sam radio 8 godina u državnim institucijama, stvarno susretao sam se i sa osobama koje su završile i državni i privatne fakultete. Nekad sam stvarno imao bolju saradnju sa onima koji su završili privatne fakultete, ali moraju, glavno je to da jednostavno moraju postojati pravila za sve ista. Svi moraju ispuniti određeni kriterijumi, tako da to je to što se toga tiče. Jeste trend porasta broja zaposlenih u javnom sektoru koji dolaze sa privatnih fakulteta. Ja mogu i da razumijem te ljude. Oni se ponašaju racionalno. Po svim nekim pričama, i to je javna tajna, da je lakše dobiti diplomu na privatnom fakultetu. Zašto bi neko išao na državni fakultet i mučio se i sutra neće dobiti zaposlenje, teže će dobiti zaposlenje, ako može otići lijepo na privatni fakultet, platiti malo više, ali se neće mučiti i sutra će lakše dobiti posao. Ali postoji jedna anegdota, čuo sam da jedna istaknuta politička ličnost u Brčkom u svojoj firmi ne zapošljava osobe koje su završile privatne fakultete. A opet gradska uprava ih je puna. Zašto je to tako? Imamo ekspanziju privatnih univerziteta
u Brčkom distriktu pogotovo imamo i širenje tih, kako oni nazivaju, organizacionih jedinica, pa se sad najavljuje na jednom univerzitetu i otvaranje fakulteta za biomedicinu i zdravstvene nauke, što je možda opasnost potencijalna. Pa već imamo na jednom fakultetu u Brčkom medicinu. Tako, kažem, ja stvarno ne vidim u tome toliki problem ako će oni ispoštovati sve kriterijume. Nije isto, evo ja sam završio ekonomski fakultet u Brčkom univerzitetu u istočnom Sarajevu, ali ja sam svjestan da taj fakultet je mnogo slabiji od onoga u Beogradu. Znači mora postojati određena rang lista. Ne smiju to biti ogromne razlike. Znači mora, opet, ja ću donekle i branit ću svoj fakultet. I stekao sam neko znanje. Nije bilo ni pretjerano teško, ali opet nije, s obzirom koliko je od 250 ljudi, da je na kraju 40 ljudi završilo, znači da je ipak su postavili neki kriterij. Ne može svako završiti fakultet. Da li je možda rješenje ovolikog broja diploma sa privatnih univerziteta i zapošljavanja mahom takvih ljudi sa takvim diplomama koje su sumnjive? Generalno, možda je rješenje javni univerzitet Brčkog distrikta. Ja ne znam, ja sam uopšte protiv tih javnih univerziteta. Mislim, uopšte širenja, kako da kažem, vlasti tog javnog sektora, jer to će se opet pretvoriti, nažalost, pretpostavljam, u zapošljavanje preko veze, uhljebljavanje određenih ljudi. Isto kao što smo nekad imali inicijativu za javne apoteke. Ja sam u početku mislio da je to dobra stvar, međutim pročitao sam elaborat koji je jasno pokazao da ne postoji ni ekonomske, ni sociološke, ni bilo koje druge opravdanosti osnivanja javnih apoteka. Prvo, tu ne bi bilo transparentno zapošljavanje, veći su troškovi. U svim zajednicama, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire, te javne apoteke su gubitaši. Tako da nisam za to da se toliko širi. Mislim da, uzimajući u obzir da je ovdje sve manje ljudi, zaista ne treba nam više fakulteta. Moj stav je malo drugačiji od Bojanovog. U suštini, bar kad je u pitanju sam studijski program, vrlo je važno da ljudi budu svjesni da ukoliko univerzitet ili fakultet na nekom univerzitetu i visokoškolskoj ustanovi nije akreditovan, samim tim ne bi trebala postojati mogućnost u skladu sa okvirnim zakonom BiH, čini mi se član 54 ili 57, ne mogu sad tačno da znam, takve osobe ne mogu raditi u javnom sektoru. Nažalost, u Brčkom distriktu prilikom provjere diploma to se uopšte ne provjerava, tako da i danas imate mogućnost da vi možete aplicirati za posao sa diplomom koja je stečena u konkretnom slučaju na internacionalnom univerzitetu ili Evropskom univerzitetu do 2022. kad su isti stekli akreditaciju i da niko neće provjeravati da li ste vi završili ili niste na akreditovanom fakultetu. Znači ne možete raditi u javnom sektoru, možete raditi u privatnoj firmi, privatnik može da prihvati vašu diplomu, ali sistem, društveni sistem, institucije ne. Međutim, to se ne provjerava. To je prvi veliki problem. Drugi problem koji generalno je možda čak i ima element diskriminacije. Kad kažemo studenti sa privatnog fakulteta manje vrijede od studenta sa državnog fakulteta, Bojan je u pravu, to nije tačno. Mi ćemo naći izuzetno inteligentne, kreativne i pametne ljude koji su završili i privatni i državni fakultet i možda eventualno samo procenat ovih kreativnijih i sposobnijih malo veći na državnom fakultetu. Ali nije isključivo da ako je neko završio državni fakultet, da je kvalitetan kadar. Naprotiv, on se mora dokazati. I mislim da tu sam javni sektor mora imati filtere. Prosto mi moramo naći filtere da odvojimo radnike od neradnika. Da odvojimo one koji su sposobni od onih koji su nesposobni, od onih koji žele da napreduju i od onih koji ne žele napreduju. Kad to uradimo, nama neće biti bitno koji ste fakultet završili, to jest koji je završio bilo kakav fakultet. Ukoliko ste vi kadar da obavljate svoj posao u skladu sa znanjima koje posjedujete i pritome ispunjavate radnu obavezu, tu je najmanje bitno koji ste fakultet završili. Važnije je da ste vi dobar i kvalitetan radnik. Mi trenutno imamo gomilu neradnika, ali nemamo filtere na koji način ćemo procijeniti da li je neko radnik ili neradnik.
I obično se za te neradnike vezuje to da su kupili diplome, faktički da nisu ni studirali. Pa pazite, opet kažem, imate neradnike, ja znam ljude koji su završili opet u državne fakultete koji su loši radnici. Nisu se pokazali kao kvalitetni radnici, lijeni su, mrsko im. Prosto imamo i do motiva, a nije samo inteligencija i kognitivna sposobnost važna. Po meni filteri su važni i važno je normirati, a to je ono što je i bi trebalo biti predmet reforme javne uprave, normiranje radnih mjesta. Znači vi ukoliko radite kao državni službenik na jednoj radnoj poziciji, vi morate imati normu koliko posla trebate obaviti da bi dobili na kraju mjeseca platu, je li tako? To ne postoji trenutno. Vi trenutno možete da radite ništa, da imate efektivno sati. I nema posla za sve ljude koji su zaposleni u javnom sektoru. Uzimam samo primjer, 2-3 sata radite i dobijete punu platu. S druge strane imate ljude koji izginuše na radnom mjestu da bi zaradili tu istu platu. Na kraju mjeseca i jedni i drugi će dobiti platu, ali ovi koji su se namučili, oni su zaradili svoju platu. Za razliku od ovih drugih koji su 2-3 sata dnevno radili. Znači, prosto mi moramo normirati svaku radnu poziciju da bi proces državnih službenika, to jest rad državnih službenika bio pravedno evoluiran. Zašto bi neko za 8 sati rada imao istu platu kao i ovaj za možda 3 sata rada? To su stvari o kojima treba razmišljati u procesu reforme javne uprave koja je trenutno bi trebala da bude u jednoj podmakloj fazi, ali nažalost kod nas nije. Također, kad je obrazovanje u pitanju, zašto ne uvesti licenciranje nastavnika? Vi trenutno imate nastavnike koji su ušli u sistem obrazovanja, a ne znaju da predaju svoj predmet. I kako sad te ljude izbaciti iz sistema? Nemate mehanizme. Taj neko bi trebao baš da uradi krivično djelo da ga vi izbacite iz sistema. Bez obzira što je loš nastavnik matematike ili jezika ili geografije, biologije ili bilo čega drugog. On će uništiti generacije narednih 40 godina ili 30. Jer vi nemate mogućnost da ga izbacite iz sistema. Ako bi se uvelo licenciranje, pa svake 4 godine se produžavaju licence, pa ako se za 4 godine vidi da vi ne znate raditi svoj posao, da djeca koja izlaze iz osnovne škole ne znaju matematiku, u tom slučaju, druže, ili se nadogradi, ili potraži neki drugi posao. To je rješenje. Veliki problem je to što ne postoji odgovornost ljudi prema svome radnom mjestu. Ja znam samo za jedan slučaj da je neko dobio otkaz, a da je radio u javnom sektoru. Ne znam, vjerovatno ima još nekoliko slučajeva, ali s obzirom na stanje u javnom sektoru mislim da je to minorno. I ljudi znaju koliko god radili, kako god radili, neće dobiti otkaz, neće ostati zbog posla i oni jednostavno ne vide razlog zašto bi se trudili. Zašto bi bili na poslu? Zašto bi nešto obavili, zašto bi obavili radni zadatak za koji su zaduženi, ako neće dobiti otkaz? Zašto? Pa ne samo otkaze, kod nas se rijetko pokreću i disciplinski postupci, rijetko se kažnjavaju, recimo, odbitkom od plate radnici. Imamo disciplinsku komisiju, imaju ponekad nekih slučajeva, ali sad da li su te kazne adekvatne? Evo imamo i slučaj kada je riječ o nekoj pozitivnoj, hajmo reći, stvari u borbi protiv korupcije, zakon o sprječavanju sukoba interesa koji je kao takav prvi donesen u Brčkom distriktu, kada gledamo cijelu Bosnu i Hercegovinu. Na početku, evo ja sam pozdravio donošenje tog zakona, bilo je kazni, međutim u posljednje vrijeme čini mi se da nekako Komisija za odlučivanje o sukobu interesa ima velike pritiske, a i kažnjavanje samo. Evo recimo, jedan od posljednjih slučajeva, jedan zastupnik koji je naveden inicijalima, a zove se Alden Krajinović, je kažnjen samo sa 20% od plate jer nije prijavio da ima udio u firmi, privatnoj firmi. Mislim da su to male kazne, evo ne znam šta vi mislite o tome, njemu je to 700 maraka samo. Pa ne znam, uopšte mislim da bi kazne trebalo da se vezuju za neki kriterijum plivajući, kako da kažem. Sad u saobraćaju kazna je 20 maraka. Znači, kazne se propisuju u apsolutnom iznosu umjesto da se propisuju relativno. Dobro, to što si naveo, to jest u relativnom iznosu u odnosu na platu, ali zašto ne u odnosu na imovinu ili na neki drugi način? U odnosu na imovinu riječ je čovjeku koji je multimilioner, mislim.
Njemu je 700 maraka, kod tebi meni 70 feninga. Ma dobro, ali ja govorim inače. Kazne, znači sad kazna 50 maraka. Male su kazne generalno. Smiješno je a inflacija sve i dalje djeluje, sve je poskupilo, samo kazne su ostale iste. Sad možda se neko ljuti na mene što ja ovako govorim, ali tako je. Mislim, ako želimo nešto da postignemo, moramo. Zašto se plaše kazni u Austriji, u Njemačkoj? Zato što su tamo ogromne kazne. Dva put ćeš razmisliti, hoćeš ti brzo voziti ako je kazna 500 evra ili više. Mislim, jesu tamo i više plate sve, ali opet, zašto ne ovdje? Na kraju krajeva tamo imamo i ostavke političara, funkcionira iz moralnih razloga kada ih nađu u pijanom stanju. To ćemo se načekati ovdje. Znaš, ako u suštini naše društvo je još uvijek nezdravo. Možemo se složiti, malo prije si i spomenuo da ovo kod nas može nazvati neka kvazi-demokratija. Mi smo u kvazi-demokratskom sistemu i sad naš je mandat, moj lično kao ocu svoje dvoje djece i učitelju na kraju krajeva, nastavniku, da pokušam koliko toliko da uspostavljam procese, kako u svojoj školi, u svojoj porodici, u svojoj mjesnoj zajednici, tako i na nivou društva i trudim se, pokušam, evo i kroz inicijative. Htio sam napomenuti da je prije možda nekih mjesec dana, apropo kazne i samo kazne, upućena inicijativa za osnivanje komunalne policije u Brčkom distriktu. Da li vi vjerujete da nikad niko nije platio kaznu za bacanje smeća po javnoj imovini? Vi kad pogledate realno, nema mjesta u Brčkom ili parkinga gdje imate gomilu smeća. Nikad niko nije bio kažnjen. Imamo veliki problem sa kulturom odlaganja otpada. Kako običnog malog od opušaka, cigareta, limenki, korneta, sladoleda, pa do i kućnih ljubimaca gdje ljudi nečiste izmete za njima, pa do ostalih tema koje bi bile strogo vezane uz komunalnu policiju. Brčkom je komunalna policija prijeko potrebna. Jer vi trenutno, kada krenete kroz grad, vidjet ćete, kažem, za našu nesreću, nažalost, i na našu sramotu, velike količine smeća po javnom prostoru, po javnim površinama. To je jedan grad u 21. vijeku, 2026. godine, u Evropi, ne smije sebi dopustiti. A ta inicijativa upravo, evo sad pričamo o neformalnoj grupi koja je podnijela inicijativu, upravo se nadovezuje na zakon o građanskim inicijativama. Da li je sad tu inicijativu neko pogledao ili nije? Bez obzira što iza te inicijative stoji ne znam koliko udruženja. Bitno je da te inicijative, to je neko sada moje mišljenje, u osnovi podržavaju svi aktivisti. Mislim, svaku inicijativu, mislim, rijetko kad je neka inicijativa sada da se protivi nečemu. Sve su inicijative pozitivne. Tako je zdravo. 99,9% je pozitivnih inicijativa. Trebalo bi da bude tako. Ja vjerujem da će se pojaviti neke koje su negativne, koje će unositi neke stvari kojima nije mjesto u javnom prostoru. Brčko je specifična sredina. Pa hoće. Ali trebalo bi to preduprijediti. Ima pojedinih stranaka koje se ne plaše toga. Oni jednostavno žele tu neku nacionalističku priču, ali ja mislim da je to izuzetno loše za ovu sredinu i uopšte za cijelo društvo. I to bi trebalo preduprijediti ovim zakonom, ali to ćemo tek da vidimo kada bude formirana radna grupa. To nam ne treba. U Brčkom, spomenuli ste ranije zakon o referendumu, u Brčkom je bio na snazi zakon o referendumu do neke 2007-2008. godine kada ga je supervizor stavio van snage, ali to je bio zakon iz 78. znači iz SFRJ, upravo zbog specifičnosti. Znači ne bi trebalo, tu treba biti veoma oprezan. Ja ću prvi biti protiv tog zakona ako bude dozvoljavao da te neke nezdrave inicijative isplivaju i pojave se u javnom prostoru. Dakle, tu treba biti veoma oprezan. I u suštini naredni projekat koji radi Udruženje građana Demos tiče se daljeg jačanja civilnog društva i na tom putu nadovezuje se na ovo zagovaranje zakona o građanskim inicijativama. Možete li objasniti o kakvom je projektu konkretno riječ? U pitanju je projekat koji je podržala Fondacija za demokratiju, Evropska fondacija za demokratiju EED,
i tiče se učešća građana, osnaživanja civilnog sektora, učešća građana u procesima donošenja odluka, pošto prosto evo, kroz razgovor smo se dotakli i teme na koji način i kako građani mogu uticati, pa smo spomenuli zakon o građanskim inicijativama. Pored ovih mehanizama koje trenutno imamo, to su javne rasprave gdje mi možemo zaista predložiti određene ideje, ali pitanje je da li će te ideje na koncu biti zaista i usvojene od strane onih koji donose odluke. Ovaj projekat ide u korelaciji sa zakonom ili paralelno će biti paralelno će se odvijati sa usvajanjem zakona o građanskim inicijativama i jačat će civilni sektor na način da mi građanima objasnimo na koji način mogu da učestvuju i participiraju u samom procesu donošenja odluka. Suština je da što više ljudi bude zainteresovano za ono što im se dešava, kako u mjesnoj zajednici, tako i na nivou grada. I da mi budemo ti koji će produkovati zdrave ideje. A onda ćemo vršiti pritisak kada donosioci odluke da te ideje koje oni produkuju zaista budu i usvojene. Jer ukoliko vi samo dođete na javnu raspravu i napišete neki zahtjev ili molbu za određenom idejom da se implementira u vašoj mjesnoj zajednici, to javnost ne zna. Niko ne zna osim vas i onih koji budu čitali, to je komisije za budžet. Ali ako mi vas naučimo šta je to zagovaranje, kako ćete doći do javnosti, do medija, kako ćete istupiti u medijima, kako ćete izvršiti pritisak kroz javni prostor na one koji donose odluke, da se zaista to što ste predložili, a ukoliko je naravno u skladu sa zdravim razumom i u interesu lokalne zajednice, mjesne zajednice, da to zaista bude i usvojeno od strane donosioca odluka. Ne trebamo biti ni previše strogi. Nije sve tako crno. Stvar je siva. Mi generalno, kad posmatram Bosnu i Hercegovinu ili generalno Balkansko poluostrvo, mi smo zapad za Afriku i Aziju. Realno. Znači, imamo infrastrukturu, imamo put, imamo internet, imamo toliko automobila, živimo lijepo ljudi. Stvarno kad pogledaš, imamo pitku vodu, planine, mora. Super nam je. Malo nam treba da uredimo društvo, da se sa korupcijom snažnije obračunamo i da taj novac koji inače odlazi nekim sumnjivim tokovima u stvari samo bude vraćen nama koji smo ga kroz poreze i faktički plaćali. Ne treba nam puno da postanemo jaka država. I možda da, evo još par rečenica kažemo, mi imamo te javne rasprave. Prilikom donošenja zakonskih rješenja one se dešavaju nakon prvog čitanja, obično izmjena i dopuna zakona, nacrta zakona. Međutim, evo Bojane, možeš ti reći nekoliko rečenica, obično se nekoliko ljudi samo pojavi na tim javnim raspravama, bez obzira što se obavijeste građani putem medija, putem raznih sredstava informisanja, ali jednostavno ljudi nemaju naviku da dođu tu, da predlažu, da učestvuju. Ja nekako mislim da su ljudi ubijeni u pojam. Mislim da ništa ne mogu riješiti. Ali to je pogrešno. Znači, morate pokušavati, morate nastaviti da se borite i stvarno može se uticati. Kad ovaj zakon bude usvojen, to će biti još veći uticaj. Ali i sad na neki način se može uticati ako postoje neke pametne stvari, ideje koje će podržati i drugi ljudi. Kao što reče Božidar, tu je uloga medija izuzetno važna. Nemojte se zavaravati, svi ovi političari imaju naloge na društvenim mrežama, što njihove lične, što lažne, i oni itekako čitaju komentare koje ljudi ostavljaju ispod vijesti. I oni osluškuju kako narod diše. Tako da snaga medija je, važnost medija je izuzetno velika. Tako da A mnogo jače bi bilo kada bi direktno došli na javnu raspravu, direktno podnijeli inicijativu, pa naravno, da bi još mnogo veći efekat bio. Naravno, više ljudi da se udruži iz jedne ulice, iz jedne mjesne zajednice. Neka jedan čovjek priča, ali neka iza njega sjedi 30 ljudi. To mnogo više znači nego kad dođe jedan čovjek i kaže ja bih htio da se kod mene u ulici postavi bandera zato što je mračno. A kad dođe 30 ljudi, to je već drugačije se odnose prema vama. Građani se ne rađaju kao građani. Građani postaju građani. Ja se rađam kao tabula rasa. I sve ovo što jesam, postigao sam znanjem, učenjem, apstrahovanjem stvarnosti oko sebe. Mi prosto moramo i kroz sistem formalnog obrazovanja više raditi kroz školu, učiti
djecu, učiti srednjoškolce, učiti ljude na visokoškolskim ustanovama, čak i kroz sredstva javnog informisanja, učiti ljude da budu građani, učiti ljude da podnose inicijative, da učestvuju u javnom životu. Ako vi ne učestvujete, onda imamo problem. Malo prije si identifikovao odličan problem. Na javne rasprave se ne javi niko. Dođe 2, 3, 5 ili 15 ljudi. Nedovoljno. Upravo kroz ovaj projekat koji ćemo mi realizovati ove godine, pokušat ćemo da animiramo javnost. Da što više ljudi dolazi, što više ljudi se uključuje. Ali ne samo formalno, da dođu, da prisustvuju i da kažu nešto, nego da izađu i istupe u medijima, da okupe istomišljenike i da zajednički nastupe pri rješavanju nekog problema. Tu neće ni nosioci odluka biti protiv, jer, ponavljam, nisu oni protiv zdravih ideja, ali je tu potrebno da se okupi određen broj ljudi, ne jedan, kao što Bojan kaže, jedan čovjek, jedan kap, ne činim, ali ako imate 20, 30, 50 ljudi, vi već imate neku kritičku masu gdje će neki poslanik prepoznati to što vi radite i kroz svoj poslanički klub ipak gurati tu ideju da se vaša inicijativa zaista i realizuje u stvarnom vremenu. I kroz sistem obrazovanja, evo samo još da se nadovežemo za kraj, imamo recimo mlade u srednjoj školi, učimo demokratiji i ljudskim pravima, ali čini mi se da su ti časovi zapostavljeni prije svega možda i od nastavnika samih, a i od samih učenika, tako da imamo srednjoškolce koji u većini slučajeva završe srednju školu bez nekih osnovnih znanja o demokratiji i ljudskim pravima. To je veliki problem. Da, kao nastavnik demokratije i ljudskih prava razočaran sam odnosom formalnog sistema osnovne i srednje škole prema znanjima, kapacitetima koje djeca nose iz osnovne i srednje škole. Prosto oni ne znaju ništa, ne znaju ko ih predstavlja, oni ne znaju šta je poslanik, oni ne znaju šta je skupština. Oni ne znaju u stvari šta je to ili na kojem principu društvo počiva. Izađu iz srednje škole, ne znaju poput uplatnicu. Mislim, prosto potrebna je jedna sveobuhvatna reforma i osnovnog i srednjeg obrazovanja gdje će se veći akcent staviti na funkcionalno znanje, na znanja iz onog što sam malo prije rekao, kako biti građanin, kako biti bolji čovjek. Više se možda povesti računa o vaspitanju, a samo obrazovanje ili samo znanje u eri ChatGPT-a i digitalnih tehnologija je nešto što čovjek može i sam postići. Ali vaspitanje i kako biti čovjek, to te ne može naučiti mašina, to te mora naučiti čovjek. I evo za kraj jedno pitanje za Bojana, pošto u posljednje vrijeme pišemo satirične članke na koje se, da tako kažem, peca veliki broj građana. Tu vidimo i veliki stepen medijske nepismenosti. Pa tu sam ja i počeo sam da pišem te medijske članke o stvarima koje bi trebalo da se desi. Znači neke normalne stvari koje građani očekuju da se dešavaju u njihovoj lokalnoj zajednici. I ljudi to žele. Ja vidim posle u komentarima, jeste ovo dobro, ne pročitaju ljudi do kraja da je tekst satiričnog sadržaja, odnosno da to nije stvarna vijest. To je pomalo... Tome vidimo koliko malo ljudi čitaju uopšte. Pa recimo može se reći i to, a možda je s druge strane ljudi su željni dobrih vijesti. Željni napretka ovog grada. I jednostavno i povuče, najza se nešto dobro dešava u ovom gradu i onda propuste da pročitaju onu zadnju rečenicu, disclaimer. Ali eto, nisu ljudi medijski pismeni i to će biti još veći problem, uzimajući u obzir razvoj vještačke inteligencije, da se pojavljuju video snimci koje je ljudima teško razlikovati od stvarnosti, a kamoli tekstovi nešto drugo. Tako da, žalosno je, ja sam poznavao ljude koji su rekli da su zadnju knjigu pročitali kad su završili srednju školu. I to je žalosno. Znači, ljudi morate čitati, morate gledati edukativne video snimke, imate YouTube, što Božidar reče, imate ChatGPT, možete svašta naučiti od toga. Nije ni to uvijek najtačnije, ali morate se obrazovati, morate nastaviti, jer ako ne budete se obrazovali, neko će da vas upregne kao teglijeću životinju i da vlada vama. Kvizovi su isto dobra stvar, vi organizujete kvizove. Pa da, eto, organizujem kvizove i drago mi je što ta scena je sve jača i jača. Kod mene,
ja mislim 50% ljudi koji dolaze su prosvjetni radnici i to mi je izuzetno drago. Mada dolaze i neki političari, što je isto pozitivno. Tako da, to je neki vid zabave, ljudi to vole. Više ljudima preko glave da dođu u kafić, popiju piće, pričaju te iste stvari, gledaju sport. Ovo je na neki način udružuje se. Kad se može 4-5 ljudi skupiti na jednom mjestu? Teško, obično kad odete na piće, odete sa jednom osobom ili dvije. A ovo je već na neki način. Ljudi se druže, upoznaju se različite ekipe, stvaraju se tu neke veze poslovne, pa i emotivne su se dešavale, tako da mislim da je to pozitivna stvar i drago mi je što je zaživjela. Momci, hvala vam na razgovoru. Ovo je... Za kraj, ja malo dopustimo. Za kraj. Nije sve tako crno. Ne, čak naprotiv. Daleko... Ima i bilo, ko što reče jedan poslanik. Ali ko što kaže, daleko od toga da je sve crno. Živimo mi lijepo kad pogledaš, realno, nije to... Kada bi neko otišao u Afriku i Aziju i vidio je na kojem stepenu civilizacije ti ljudi žive, rekli bi da je kod nas raj. Zaista jest, malo nam treba. Evo dolaze radnici iz Bangladeša kod nas da radi. Mislim da je to pozitivan pomak. I njima je ovo raj, ljudi. On kad dođe ovdje, on bi rekao, wow, kako bi ja volio da je u Bangladešu ovako. Ali opet kažem, mi moramo težiti ka boljem jer imamo uslove za bolje. Hajde da pokušamo da smognemo snagu kroz civilno društvo, da korigujemo sve ono faktički što se korigovati može, jer na kraju krajeva civilno društvo i treba da bude korekcija javnih politika. Evo, s ovom porukom i da završimo ovaj podcast. Poštovani gledalci, bilo je to sve u ovom izdanju Plural podcasta. Vidimo se uskoro sa novim gostima. Doviđenja.